Ndabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 26 ukwezi kwa mukakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza ku mirongo imbere y'urugamba. Turazero kubabwira ibikomeye bikomeje kugenda vyigaragaza ku bijyanye n'ibikubera mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru akomeje kubera imirwano ikomakomeye. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, tubabwira importance strategique ziriko ziragenda zibonekeza ngaha. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda bitegurwa birimo attaque surprise mu misozi ya Mpati, Kabaza, Kabunda, position avance zateguwe mu bice bitandukanye. Turebere hamwe kandi biriko biragenda bikorwa bifashishijwe mitrailleuse regarare nkuko biriko biribonekeza. Turaza kubabwira kandi ko FDNB maze kunoza umugambi ukomeye kujya gutabara FRDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bitangazwa ko FRDC yambuye ibice byinshi mu buryo budasanzwe, ariko kuri ubu bikaba bitangazwa ko za pick-up zamaze gutegurwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye abagiye gutangira intambara ya compa entre montagne nkuko rero amakuru dushyikira bigaragaza. Turaza kandi kubabwira ibikomeye bikusanyijwe na DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement agaragaza uko ibintu biriko biragenda bipangwa. Rero na makuru kandi turuzi kubabwira ko General Prime Niyongabo akomeje guhindura uko iyi sirikare cy'u Burundi cyafasha FRDC urugamba bitewe nuko bigaragara ko unité spéciale d'intervention yamaze kuba yategurwa mu buryo budasanzwe bitandukanye na mbere uko byagendaga. Turaza kubabwira ibijyanye na contre attaque iriko iragenda yibonekeza, tubabwire kandi ibijyanye na progression du sacré iriko iragenda igaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na protection de la population civile mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye. Radio Africaine Crébute zikaba zamaze kuzanwa. Turababwira kandi ibiri kubera kuri centre opérationnel conjointé mu bice bitandukanye. FARDC ndetse na FDNB bamaze gutegura ibizwi nka précisé de décision antérieure nkuko bigaragara. Bikaba rero kandi bijyanye n'amakuru akomakomeye turi buze kubabwira yuko hatangiye ibizwi nka point de fixation iriko iragenda ishyirwaho mu rwego rwo kugira ngo babashe kurwana badatakaza ibice. Makuru akomakomeye kandi agezweho muri politiki turaza kubabwira ibiri kugenda bitangazwa bijyanye n'umugambi ukomeye wa Joseph Kabila ndetse n'icyo Alliance Fleuve Congo iri gutangaza kuri uyu mugabo yowe iki gihugu mu myaka irenga 18 kuri bakaba maze amezi arenga 2 mu gisagara cya Goma. Bamwe bati yinjiye muri AFC, abandi ati yaje mu bushakashatsi buzafasha leta intwaro rusange ya Kongo kubona amahoro. Turaza kubabwira ibijyanye na contre la sécurité de l'État, tubabwire kandi collaboration avec un mouvement insurrectionnaire. Turabwira kandi subversion de ordre constitutionnel n'ibindi bitandukanye twabashije kuvumbura kuri Joseph Kabila wamaze gusesekara mu gisagara cya Goma ndetse na Bukavu. Mu makuru akomeye ajyanye n'ibiriko biragenda bikorwa na Service National de Renseignement ndetse na ANI cyase Agence Nationale de Renseignement ndetse na DEMIAP Action des activités antipatrie. Turaza kubabwira ko Kisekedi Chilombo yamaze gufata itegeko rikomeye ribuza bamwe mu ba officers bakuru gusohoka igihugu bitewe n'umugambi ukomeye wavumbuwe kuri bamwe aho bashaka kugambanira igihugu. Turaza kubyinjiramo tubabwire byinshi mu bijyanye na mesure préventive zafashwe ho komanda military coup d'etat ndetse n'ibindi biriko biragenda bivugwa bijyanye n'aya makuru. Turababwira procédure de disciplinaire yahise ivugururwa bijyanye na organisation interne mu bice bitandukanye. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye arebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ufyonde sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye, reka turambura inkuru yacu tubabwire idonido. Ni ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya 26 mu kakaro 2025 mu masaha ya mu gitondo nibwo rirwana ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo rigizwe na AFC ndetse
ryise AFC ririmo izasarambwe ndetse na twirwaneho ryafashe agace kahitwa Showa gaherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutwe ukaba wafashe agace ka Showa nyuma yo gutsimbura ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo, ndetse bikavuga ko abazarendo benshi nibo bari bari muri ibi bice. Ibizatumye hahitategurwa ikizwi nko kongera kwisubiza ibi bice bigizwemo uruhare n'igisirikare cy'u Burundi. Aka gace gafite ubusobanuro bwihariye ku rwego rw'intambara kuko kagizwe n'uturere turimo ahitwa Muhondo, ahitwa Cangara, kandi kakaba gatuwe n'abaturage benshi b'abahinzi. Ibi bikaba bituma gafatwa nk'agace gafite importance strategique, akamaro ku bijyanye n'ubutasi ndetse n'ubushobozi bwo gutunga ingabo, kuko rero gashobora gutanga ibiribwa mu bice binyuranye bigenda bikontororwa n'igisirikare cya leta. Amakuru ari kutugeraho ari guturuka mu banyamakuru aravuga ko AFC yateguye igitero gifite uburyo bwo kwisha mu misozi no kugaba igitero bitunguranye ibizwi nka attaque surprise, aho baturutse mu misozi y'ahitwa Mpati bakaza ahitwa Kabunda, position avance, ibyiciro bizimbere za FARDC Showa bifashishije imbunda za mitrailleuses regre n'izindi za mortieri de 60 mm. Ibiro bikaba zateje akaduruvayo mu ngabo za leta zari zisanzwe zifite ibikoresho bike n'umurongo w'itumanaho udatuma habaho coordination tactique. Ihuriro ry'ingamba z'urugamba hagati y'amasite yazo, inyeshyamba zikaba rero zari zishyigikiwe zizanye ibimodoka by'intambara ibizwi nka véhicule blindé regard, izwi nka pick-up modifié, ndetse n'abasirikare batojwe mu buryo bwo kurwana mu misozi ibizwi nka combat en terrain montagne. Nk'uko rero abaduhaye amakuru babitubwiye, biravuga ko mu masaha yo kuri uyu mugoroba, nk'uko tubikesha abakora mu ntwazangabo za FARDC babivuga, nuko hari icyiciro gikuru cya FDNB Force de Défense Nationale du Burundi, bavuga ko rero kuri ubu bamwe bamaze kugera mu gace ka Kanyangezi. Bikaba rero bivuga ko nyuma y'inama yihuse y'abayobozi b'intwazangabo bakoze inama, bikaba rero bizanzwe ko bagomba kujya gutanga umusada mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kuko bikomeje kugenda bigaragara ko ari kugaragara intege nke ku bazareno ndetse n'abasirikare ba FARDC bari ngaha. Biravuga ko kandi hari inama ikomeye yabereye mu gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo, yarongowe na General Prime Niyongabo, umugambi mukuru w'ingabo z'u Burundi, aho yise atanga itegeko ryo gutegura igikorwa gikomeye cyo gutabara no gufasha FARDC mu bikorwa byo kurwanya izasarambwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buryo buvuguruye. Icyapanzwe rero na FDNB mu makuru twabonye harimo ibijyanye no kugenzura ibijyanye n'ubutasi, renseignement militaire bikavugururwa, aho bitanga so FDNB yahise itanga amabwiriza ku ishami rishinzwe ubutasi ku rugamba renseignement tactique ku ruhare rwabo mu kumenya aho izasarambwe ziherereye, uburyo bwose bakoresha ndetse n'inzira binjiramo baturutse mu misozi yitwa Nyamaboko n'ahandi hatandukanye. Biravuga ko kandi bagomba kohereza imitwe yihariye unité spéciale d'intervention. FDNB yohereje imitwe y'ingabo za forces spéciales zatojwe kurwana mu masaha y'ijoro, combat nocturne, kurwanya ibitero bitunguranye, contre attaque no gufata ibice by'inyeshyamba bakoresheje uburyo bwa progression de secret, kwinjira gahoro gahoro mu buryo butazwi mu bice runaka. Hari kandi kurinda abasivili ibizwi nka protection de la population civile. FDNB yageneye itsinda ryihariye rishinzwe gufasha abaturage guhunga hari imirwano ndetse no kugenzura ko nta bikorwa bizaruswa cyangwa kwihorera bibera muri zone bigaruriye. Hari kandi ibikoresho bigezweho bigomba kuzanwa bikoreshwa ku rugamba, aho imitwe yohereje mu bikorwa bifite ishami rya vision thermique bifasha kureba mu masaha y'ijoro, ibiturika bya grenade offensive n'imbunda za Fisel d'Asate M4, amatelefoni y'itumanaho ritumvirizwa izwi nka radio Africans Crevute. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ubufatanye bwa FARDC bukomeje kugenda bugaragara ko buzatanga umusaruro mu gihe baza kubafasha urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hamaze kujyaho urwego rufatanyije kandi ruhuriweho ikizwe Centre Opérationnel Conjointé hagati ya FDNB na FARDC, bakaba bashinzwe gukurikirana uko ibitero byagenze no gutanga amabwiriza yihuse ku byemezo by'igihe cya nyacyo, ibizwi nka presse de décision en temps réel. Nk'uko rero biriko biragenda byibonekeza
FDNB kandi turabwira ko yakize imbaraga zikomeye mu bijyanye no gufasha FARDC aho bapanze igikorwa kinini kizatangira kuva ku munsi wo kuwa mbere ku igenekerezo rya 28 Mukakaro 2025 aho bazabanza guhabwa ibitero byo mu kirere hifashishijwe ndetse byanaba ngombwa bakazana indege za gisirikare zo mu bwoko bwa drone armée zikurikirana ibitero bikomeye byo ku butaka bikabasha kurwanya inyeshyamba mu buryo butandukanye nuko ibi byakorwagamo. Amakuru atugera aravuga ko hari ingabo zize ibijyanye no kurwana mu mihanda mu bice bitandukanye byo mu mujyi ibizwi nka Koma Urbane, imodoka z'intambara za blindé regard, ibirindiro bihamye byo guhagararaho ibizwi nka point de fixation. Ibi byose ni biriko biragenda bitegurwa. Uretse rero gusubiza ndetse no gufasha FARDC kwisubiza ibice bitandukanye, biravuga ko agace kurungu gashaka gufashwa kugira ngo kongere gasubire mu maboko ya leta nakitwa Showa kari muri leta yikari gasanzwe kagenzurwa na leta kuri kakaba kagenzurwa n'iza Sarambwe. Biravuga ko FDNB ndashaka gutuma AFC itongera kugura kuba yagira ibice bindi ifata, cyane cyane ko bamaze gufata ahitwa Murema Nyamaboko ya mbere. Gutsindwa kwa FARDC muri kare gace bikaba byaratangiye guteza ikibazo gikomeye mu mitekerereze y'abaturage ndetse bikaba bishobora gutuma abaturage benshi bafata iyicaro bakorerwa iyicarubuzo nk'uko rero babitangaza. Ibiri kuba muri Showa bibaye ibindi bigaragaza ko kare aka kace kari mu bihe bikomeye by'intambara. Ubu bikaba rero bigaragara ko FDNB na FARDC bashobora kuba igisubizo kirambye mu kurandura izi nyeshyamba zimaze iminsi nk'uko bivugwa. Bakaba rero ari byo bari gutegura mu byiswe DDR cyangwa se désarmement, démobilisation et réintégration no kubaka inzego zikomeye za leta muri Masisi. Rero turi buze gukomeza kubakurikirana ibijyanye n'ibi biri gutegurwa. Hagati aho rero hari andi makuru mashyashya ari kuvugwa kuri Joseph Kabila Kabange wayoboye leta y'intwaro rusange ya Kongo mu myaka irenga 18. Kuri ubu rero akaba yongeye kugarukaho cyane mu itangazamakuru aho ashinjwa ndetse bamwe bakavuga ko yabashaka kwinjira cyangwa se yaninjiye muri AFC. Iza Sarambwe zagize icyo bivugaho, reka tubirebe. Mu gihe leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke mu buseruko bwayo, aho umutwe w'iza Sarambwe ukomeje kuba watera ndetse ukanagaba ibitero ku birindiro by'ingabo za leta, bikomeje kugenda bigaragara ko kuri ubu leta ya Kinshasa ikomeje gutunga agatoki bamwe mu bayobozi b'iki gihugu babayeho mbere y'uko biba. Muri urwo rwego Joseph Kabila Kabange wahoze ayobora iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019 yashinjwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare kwifatanya n'imitwe yitwaje intwari igamije guharika ubutegetsi buriho. Nyamara umutwe wa AFC wabinyomoje ukanamagana ibi birego, uvuga ko Kabila atari umunyamuryango wawo ndetse atigeze anagaragaza ubushake bwo kwinjiramo. Umunyamabanga uhoraho wa AFC Bwana Benjamin Mbonimpa yabigarutseho mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye kuwa gatanu ku igenekerezo rya 25 Mukakaro 2025, mu gihe Kabila ubwe yari amaze gutangira iburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare ho ku militeri. Nk'uko rero byagiye bigaragara uzabikomeye aregwa, Bwana Benjamin Mbonimpa yagaragaje ko AFC atari icyaka cyangwa umutwe wakira buri wese, ahubwo ko ari urunani rufite umurongo uhamye w'imikorere no kwitandukanya n'imiyoborere mibi. Yagize ati Joseph Kabila si umunyamuryango w'umuryango wacu, keretse wenda umunsi umwe afashe icyemezo cyo kwinjiramo agendeye ku kazi gakomeye umuryango wacu uri gukora hano. Ni umugabo ukwiye icyubahiro cya Repubulika yose. Ibi rero bikaba byashimangiwe n'uburyo AFC yashyize ahagaragara amazina n'imyirondoro y'abagize abayobozi bayo, aho Kabila atagaragaramo. Yavuze ko kuba aherutse kujya gutura mu mujyi wa Goma bidakwiye gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko afitanye isano n'uyu mutwe, kuko n'abandi banyacyubahiro nka Musenyeri wa Senko ICC ndetse na Madame Bintou Keïta uyobora MONUSCO bahagenda mu bikorwa by'amahoro. Bikaba rero bigaragaza ko ari ibiri kugenda bigaragara. Hari bivugwa ko hari instrumentalisation politique, gukoreshwa kwa politique mu buryo bw'inyungu bwihariye. Mbonimpa yavuze ko Kabila ari instrumentalisé mu nyungu za politique, aho bamushinja kugerageza kumukura ku murongo w'amahoro no gusiga isura mbi abantu bafite aho bahuriye n'imiyoborere ya mbere. Hari kandi
politike, urubanza rufite intego za politike. AFC yise urubanza rwa Kabila process politique, bivuze ko rutagamije ubutabera nyabwo, ahubwo ko ari intwaro ya leta ya Kinshasa mu guhiga batavuga rumwe nayo. Hari kandi délit d'opinion, icyaha cy'inyunganizi cyangwa ibitekerezo. Bagaragaza ko Kabila akurikiranweho ku bitekerezo bye atari ibikorwa bifatika, ari nabyo byiswe délit d'opinion mu ndimi z'amategeko nk'uko byibonekeza. Hari kandi bimwe bigaragara nka criminalisation de la dissidence, guhindura ubuyobozi bwose butavuga rumwe n'icyaha. AFC yavuze ko uburyo ubuyobozi bwa Kisekedi buri gukoresha criminalisation de la dissidence, aho buri wese agaragaza ko adashyigikiye gahunda zabo ahita ashinjwa iterabwoba cyangwa se ubugambanyi. Hari kandi syndicate des anciens, ishyirahamwe ry'abahoze ku butegetsi. Ijambo ryakoreshwaga n'itangazamakuru rya leta rivuga ko Kabila bafitanye isano n'abandi bayobozi ba mbere barimo Bahati Lukwebo, Lambert Mende n'abandi bashinjwa gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Ubushinjacyaha bwa gisirikare buravuga ko Kabila afite aho ahuriye n'imikorere ya AFC, bugashimangira ko afite imitungo mu mahanga afitanye n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro. Urubanza rwe rwatangiye ku mugaragaro kuwa gatanu, rukaba rugizwe n'ibyaha bikurikira, harimo complot contre de sécurité de l'État, ubugambanyi bugamije guhungabanya umutekano w'igihugu, collaboration avec un mouvement insurrectionnel, gukora n'imitwe yigometse ku butegetsi, subversion de l'ordre constitutionnel, guhirika ubutegetsi bwubakiye ku itegeko nshinga. Ariko AFC irashimangira ko ibi byose nta shingiro bifite, ahubwo ari uburyo bwo gusibanganya uruhare rwa Kabila mu gushyigikira izina ry'amahoro ndetse no kunga abanyekongo mu buryo bwiza kandi bwizewe. Bikaba rero bivugwa ko aho atuye Goma benshi bemeza ko Kabila akomeje kugira ijambo mu gutuza abaturage, mu gihe inzego z'umutekano za leta zidashobora kugera mu bice byinshi by'iyi ntara. Abaturage bamwe bavuga ko ashobora kuba afite umutima wo kugarura amahoro, ariko abandi bakavuga ko kuba atagira icyo avuga ku ntambara y'inyeshyamba ari uburyo bwo kwirinda kwishora mu makimbirane y'ubu. Benjamin Mbonimpa yagize ati, Kabila si umuntu wakabaye acibwa intege kubera ko atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Niwe washoboye gukuraho mu mbuto akubaka inzego z'ibanze, akanatanga amahoro atari yarigeze agerwaho kuva igihe cy'intambara y'abanyarwanda mu myaka y'1996 kugeza mu mwaka wa 2003. Yongera ko abanyekongo kuri ubu batekanye abatuye mu bice bigenzurwa na AFC. Ibiri kubera muri Kongo biragaragaza ko ikibazo cya AFC kigomba kuba cyakurikiranwa, ariko kuri ubu bikaba ari ibintu benshi bavuga ko birimo amanyanga akomeye ndetse bikaba bishobora kuzavamo ikibazo kidasanzwe. Mu yandi makuru hari mu gihe intambara rudaca mu buseruko bwa leta yaharanira intwaro rusange ya Kongo ikomeje guca ibintu, umutekano w'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ukaba wagiye ucumbagira ndetse no mu murwa mukuru byagezeyo. Ku igenekerezo rya 22 Mukakaro 2025 umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Lieutenant General Jules Mbanza Mwalambwe yatangaje ko itegeko rikomeye yuko abofisiye bose b'ingabo za FARDC babujijwe kujya hanze y'igihugu bizagateganyo. Ribwiriza rihagaritse urujya n'uruza rw'aba ofisiye riturutse ku makuru afite inshingiro ko hari umugambi uri gucurwa wo guhirika perezida ku butegetsi binyuze ku bugambanyi bwa gisirikare. Byose birimo kubera mu gihe umwuka mubi urwikiye ko bikomeje gufata indi ntera mu nzego nkuru z'igisirikare. Iri bwirizwa ryasohowe nyuma y'ifatwa rya bamwe mu basirikare bakomeye bari begereye perezida ku igenekerezo rya 15 Mukakaro 2025. General Christian Chiwewe Songesha wose ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC yataye muri yombi akurikiranweho ibyaha bikomeye. Ni mu gihe kandi yakurikiye witwa General Frank Ntumba, umuyobozi w'ibiro bya gisirikare mu ngoro mukuru w'igihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi UDPS Bwana Augustin Kabuya yatangije ko General Chiwewe afungiwe gushaka kwica perezida Tshisekedi, avuga ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko yari mu mugambi wo kugambanira umukuru w'igihugu. Mu ijambo rikakaye yagize ati, ntabwo abantu babona uburemere bw'iki kibazo, umuntu agategura ko uko yakica umubyeyi sekuru w'abana, umuntu wa mbere mu gihugu, ubundi bikarangira ntacyo bimubwiye. Ibi ni ubugome. Nubwo General Ntumba we afungiwe ko nta tangazo rihari
rishyira ku mugaragaro ku cyaha cye. Abakozi b'inzego z'iperereza bari bamaze igihe bamukurikirana kubera amakuru yavugaga ko yaba ari mu itsinda ry'abari gutekereza kugira nabi Kisekedi. Umugaba mukuru w'ingabo za FARDC Lieutenant General Banza Mwarimbe yaciye amarenga kuba ukubukana bw'ubugambanyi bushobora kuba buri mu ngabo, atangaza ko guhera uyu munsi kujya hanze y'igihugu bihagaritswe by'agateganyo ku bofisiye bose kugeza igihe hazatangirwa ibwirizwa rishya. Ibi byemezo bikarishye ni bimwe mu bimenyetso by'uko FARDC iri gukoresha uburyo bwose bwo gusukura imbere mu gisirikare mu rwego rwo kurinda igihugu n'umukuru wacyo. Bibiri binahuye n'amakuru yatangajwe na bamwe abayobozi b'inzego z'umutekano bavuga ko hari ibibazo bikomeye birimo gukorwaho n'iperereza mu nzego nkuru. Mu gusobanukirwa neza igitekerezo cya FARDC muri ibi bihe ni ngombwa kumenya ngombwa rero kumenya ko kugeza ubu zimwe mu ngabo zagiye zifatirwa mu byaha bikomeye ziri gukurikiranwa. Ni nuko dusoje. Niba ari ubwa mbere dukurikiye fyonda sabone wiyongere mu muryango w'abatazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye tubagezaho ikibanda cyane kuri politike, umutekano, ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ndetse n'andi makuru atandukanye. Astra Vista.